بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يأتي الله سبحانه وتعالى في الأمام الصور سليل الحمد يأتي ينتري وجود إلى الأربعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الإباد سبيل من وجود صحابة بن فوق وجود إبارة كلا جوك ندينا كما جوك رابع لا تورق جوك اللهم آمين. عندي كوكا الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة كوكا nyawo je njuri ko do wonode nyawo je njuri ko tawata ko wadi alwajib yene jumhur nawi alwajib alfard allazim almuhattam ni do fo ko gur ko kongo di sertuni kono ko di tindinta ko hunde wota ayni hanafi ko be kam sembe hakkunde fard e wajib. الفرض هو ما ثبت دليله قطعيا، والواجب ما ثبت دليله ظنيا. ونقول جمهور يكون نوعا مسلم. الواجب مقابله المحرم. الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق تاركه بالعقاب، والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. إنه يريد درجة الفقه لأنك يميل قول كحتم سنقول لمن جنونك يميل قول والندم مع المسنون المندوب أو الندم المندوب المسنون كم كأصول بوجه المتعارف ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كذلك كهذا الوتور والمكروه. المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. woni do didi lutti gotum kun do wona hakkunde don do woni almubah. ni almubah ma la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, ko tawata se a wadi ayo batake sa acci alettatake. mubahat no dudi kono si o mubah on tigi golliro e mo woni wasila ila alwajib yakunu wajiba, so woni wasila ila alharam yakunu harama. si wona al wasila e goto e dido haray nam haray ta'rifu mabbe on wawi wonde gonga. wano nyamugol wonande mo hewtali daraja hulugol wota ani tahege warno ittugol koje ani mono faala itta koje mon acca don ko mubah. suɓugol coñci ɗi ɓorno ina joni on ɓorno ɗiɗo kesi ma ɗiɗo pasaɗi ma ɗum ɗo ko mubah. kan andi sa waɗa ma sa accay. joni téléphone tun sowdu téléphone kaymi accu ɗon utrogol téléphone ko mubah. sifa ɗum yomi darno suudu labandu kaymi wattu beru kami wona mubah. sa waɗi amara baraji, sa acci amara bakkatu. ko e ɗum ɗon wonno ɗen
wiɗo falwajibu ko wiyete wajibu kon koko waɗɗi almahkumu woni ko ñawana bithawabi mbarjitegol yoɓegol fi fiilihi fi gollugol ɗum ko wiyete wajibu kon ko tawata mo waɗi ɗum ñawama haray himo handi e joddi o yoɓete wattarki ay almahkumu bitarkihi aw almahkumu fi tarkihi bil iqabi no ñaawa kadi mo acci ɗum haray himo handi e lette wiyatake o lettete kono haray mo handi neɗɗo no acca ko waɗɗi allah subahana taala yaafomo hara o lettanimo kono wa huwa mustahiqum bil iqabi o wiɗo taban gol gimol ko ngol fillitagol ɓaawo ga o wiɗo yani ko ɗum ɗo firi ma hukima bi thawabi fa'ilihi koko ñaawa mbarjitegol yoɓegol golluɗo ɗum wa hukima bil iqabi ala tarikihi ñaawa kadi lette e hoore accuɗo ɗum on wano ɗe julɗele jowi wano horugol suumaye wano hajjugol wonande taganaɗo wano ittugol zakka ɗin ɗon wajibat ɗiɗo mo waɗiɗi o heɓa e baraji mo acciɗi noon haray mo handi e lette haray mo fodde lette no ñaawa wonde o lettete kono noon ko letto on andi si waɗa e ma si watta ndi ñaawore nden ko feere huutorgol ñaawore nden kadi ko feere justice on ɓe ñaawa ɓe yaltina e juge jon innayi joni oɗo koyo soke duuɓi 10 kanko pouvoir makko on ko ɗon hatti ƴettugol mo noon naɓa ka kaso watta nder toon waɗa saabi soka ɗum ɗon ko pouvoir ko woɓɓe goo ɗum ɗon woni tanfid wa hada tarifu fihi cheyu min altatwil o ngol andingol ɗo ko honɗum woni wajib o tarif moɓe waɗi ɗo wono e nder muɗum juutingol no juutina wali hada arrafahu baduhum bi annahu ko ɗum waɗi woɓɓe goo kañum ko waɗiri tarif oɗo wajib ko wonde ma uthiba fa'iluhu imtithalan wastahaqqa tarikuhu al-iqaba woɓe waɗiri moni tarif ɓe wi alwajib huwa ma uthiba fa'iluhu imtithalan wastahaqqa tarikuhu al-iqaba koko mbarjita waɗɗo ɗum on ɓaawo o jogitike on andi wonde ko waɗɗi kon ko wiɗo imtisalan wona waɗugol ko waɗɗi kon tun waɗata ha on tigi yoɓe ko tawata ko waɗiri ko imtisalan mana ikhtiyaran wa itirafan bi annahu wajibun alayhi amma law fa'alahu اضطرارا كان يكون مكرها هل يستحق الثواب؟ لا يستحق يجوني جولو غونغوس si tawi joni on tigi o anni anoki juulugol wono fana kono laamu gun ɓe wi sa juulali fana ɗo ko sirete balɗe 10 ɓayno he o yowada e juul nani fi o taw on tigi sokoye ma goɗɗo ƴetti finkari ni sa juulali mi warete o waɗiri on wajibu ɗon ko wajibu ɗum e hoore makko kono o waɗiral mo imtithalan ha saabu jogitagol yamirore allah ɓay allah no yamiri alhamdulillahi nela no reɗɗini e muɗum ko waɗiri ko kulol ɗum hara la yastahiqu athawaba bal la yusabu o wi wastahaqqa tarikuhu bil iqabi wastahaqqa tariku l iqaba mo acci ɗum ɗon kadi o jojjidi o handi o foddi e lette ɗen heddi ko si lettowo on yaafike o acca hara o lettali mo ma ɗum si o lettimo haray ko foddi e muɗum fa gawlna ma uthiba fa'ilu imtithalan kharaja bihi ay ma law fa'alahu adiyan la lil imtithali fa inna hadha la yuthabu la budda an yakuna fa'ilan li shay'i mumtathilan li amri llahi bihi wi kawiɗen ɗon ko mbarjitete waɗɗo ɗum on hara ka jogitagol wi kharaja bihi yaltiri sabu ɗum ɗon ma law fa'alahu adiyan so waɗiri ɗum tum mbowka laalil imtithal na sabu jogitagol yani ko o juuliri tun ko fina tawa
ɗo kadi no naati e wonde o waɗirani jogitagol puisque na o fiɓaka ɓernde makko na gomɗingol o waɗiri wona tañƴinagol baraji ka Allah waɗiri ko ɓay tungo yi fof guiri yahi juulugoy no min kadi mi jokku ɗum juulugol ɗum no fotigoy o jokkira sabu ɗum maasi ko o doolaɗo o wi fa inna hada la yusabu sabu oɗo o mbarjitatake fi honɗum hayta o mbarjite sabu nda salah ko ma kon innamal amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa oɗo o waɗi tum kono rena annuye o waɗa tum ɓa yimɓe no wadde yani faalahu musayaratan laysa imtithalan wila budda an yakuna fa'ilan lishay'i mumtathilan li amri llahi bihi feere ala fi on ti baraji e golle kon ti waɗi ko nde on ti waɗata gol hunde nden kono hara ko sabu jogitagol yamirore Allah nden ko yamiri kon yo waɗe wa gawlna wastahaqqa tarikuhu al-iqaba walam naqul wa uqiba tarikuhu liannahu qad yu'aqabu wa qad yu'fa anhu yigol of accuɗo ɗum on foddi e lette jojjidi e lette e wi'ali accuɗo ɗum on lettete o wi sabu no wawi accuɗo ko waɗɗi kon no wawi o lette no wawi o yaafe ولهذا فإن التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وأوجب تاركه كنو ودي كونغول يوغول إن أتشلو دوم أون فدي إلتة نقولي يوغول أتشلو دوم أون لتة أنا وادي كون ياما وادي هراي وادو دوم أون تاوي كو وادي دي كسابو جوجي تقول يامير وري الله دين أودو يوبته ɓe joddi ɓe mbarjitaari mo waɗaali haray himo foddi e lettede joni noon lettugol ngol e angal lettugol ngol ɗum ko Allah jogii wona enen jogii fa sara indana al ana alwajibu lahu ta'rifun bilhaqiqati wa ta'rifun bilhukmi o joni wontani en ɗo kamen ɗo ko waɗɗi ko ɗum no mari ta'rif andingol jaati mum on tigi tigi e andingol e andinirgol ɗum ñaawore mum nden taarifu bil haqiqati ma umira bihi ala wajhi l ilzami bil fi'li taarifu bil haqiqati andingol wajibu on ka haqiqa tigi tigi mum o wi ma umira bihi ko hunde yamirande ala wajhi l ilzami bil fi'li e yeeso waɗɗingol gollugol ngol yani farlugol gollugol ɗum si tawi hunde so Allah yamiri goɗɗum manelaɗo on sallllahu alih w sallam yamiri goɗɗum tawa koɓe yamiri kon no faamo e nder yamiror nden ɗum ɗo ko feere ala be waɗe goy ɗo koɓe ɗaɓɓi ko be waɗe ɗo haray ɗum ɗo woni wajibum bi dhatihi Allah wa aqimu sala ñinne julde nde lasli on Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on ko ɓe yamirta ko ɓinna waɗe hunde kaari lasli on ko ala wajhi al ilzam ko yo waɗe ɗum won lasli on kala tun ka tawɗa ka alqur'an Allah wi waɗe tategito wiɗo ɗo ko wajib ko fard kala e makuji laaɗo ɗin ka tawata o maki hey onon mofte an waɗe ma kaari waɗu ka lasli ko be waɗe kono hatman no ara wonde taw Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i waɗe ma an laaɗo maki waɗe tawa ɓe fandaki dolugol na be ko rerɗingol ko andingol wonde ɗum ɗon no moƴƴi sen waɗi ɗum no andora e soggande haala kan si tawi joni o wino wota on waɗu hunde kaari yanoni awa waɗe wono Allah subhanahu wa ta'ala ko o haɗiri harminanɗo hajju ma harminanɗo umra wañugol yayino wonni awa son gayni fastadu awa wañe noon joni yarli hari wañugol ngol ɗaɓɓugol mbarodi
ko ñaama wonande mo harminana hajju ma harminana umra ɗum no farlinomo lasri farlanokimo ka haɗi no dagi sa faala wañugol yaha waña ɗaɓɓa tew sa añi acca ɗon joni noon ɗum ɗon harminama sabu hunde yantude saɗum harminangol hajju ma umra konko yanti ɗon iwi allah wi awa waɗe noon ɗo ko yamirore kono ko yamirore fi artirgol ko wonno kon law ɓay noon ko wonno kon law wona farilla hara nde yamirore ɗo wonta farilla hande kadi en famira e ɗum ɗon wonde golle wi'aɗe yo waɗe ɗen joni hari ɗe wi'an hari ɗo newnano waɗegol law kono ko newnugol wona wondema ko farlugol idan koyo hunden artu ka wonno ɗon koyo hunden artu ka wonno ɗon ɗon yamiroje ɗen ko ni woniri goɗɗe goo en fama e muɗum wonde yamirɗo on ko o ɗaɓɓi ko bee waɗe yamiroje goo ko wonde yani mo rerɗinma tun kono sa waɗali ka nawde ma foccete hay enen e nder yamiroɓe ma ɓen woni ko lanɗo ma on ko mawɗo ma on ko patron ma imo yamire goɗɗugo ya waɗu an tigiɗa andi a fijirta patron he awa hunde kaari noon waɗa hunde kaari nani waray fo andi ɗum ɗona a sama kala ɓe décréti wonde ara koye hunde kaari wo ko yen waɗi hunde kaari no ara winna patron on ma lanɗo inna awa waɗe hunde kaari mama maɓe awa ñaamu a ñaamay nani ñaamu nani yaru nani ɓorno concumaɗin ɗo nani ani ɗum ɗon an tigi hareɗa andi si a waɗali ɗum ɗo ɓe foccatama kono noon hara hiɗa andi ko ɓurani ɓe kon ko ya waɗu ko ɓe maniére no yewtere nde yewtira noon yewtaɗo no faama si tawi yewtuɗo on ko faandi ko forsugol mo kana forsugol mo no toon soggande haala kan kadi on tigi no andira e nder soggande haala kan o anda ɗon ko honɗum yamirɗon woni ko faandi ko farlugol e hoore makko kana farlugol e hoore makko wi wal hukmu joni noon taarifu bi hukmi lwajibi hukmu on ko ma usiba fa'iluhu wastahaqa al iqaba tarikuhu ma hiya mum on haqiqa mum on ka waɗɗi kon ko yani ko hunde yamirande tawa ko e yeeso fii o waɗu be o waɗa ɗum ɗon woni haqiqa mum on ñaworere aggoyinde ɗon nden ko wonde si on tigi waɗi haray ko o yoɓeteɗo si o waɗali haray himo fodde lettede ɗum ɗa ko hukmu ɗum ɗa ko zat wa min amthilati lwajibi no jeeya e misal ji ko waɗɗi kon alsalatu walhajju walsiyamu walzakatu wa gayri dhalika ɗiɗo fof ko waɗɗiɗi si on tigi waɗi no haniri noon ala waji l imtithal o heɓay baraji so acci haray mo fodde lettede heddi letto on ko si yafoto sina ɗum o lettamo qala almuallifu rahimahullah wannadbu ma fi fi'lihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu o addi e ñawore e ɗimmere nden telen ka cengo yamirgol ka ɗaɓɓugol yo waɗe o yi wannadbu ko yiɗa kon nadbu koko sinama nadaba salla nadaba ilayhi salla nadabahu yataadda bi nafsi wa yataadda bi harfi jarri ko noddugol e hunde ena joni awa hiɗon invita waɗugol hunde kaari hiɗon tora waɗugol hunde kaari hiɗon jeeja waɗugol hunde kaari o nadbu ɗo ma fi fi'lihi thawabu koko tawata no e nder waɗugol ɗum ɗon joddi mbar jaari no e muɗum so on tigi waɗi kala ko waɗowo sharia on noddi yimɓe ɓen invite ɓe yo ɓe waɗu
si ɓe waɗi tun haray bar jari no woodi allah subahanahu wa taala o kurkata jiyaɗo makko o ninala ni o wi a waɗu on tigi waɗa inna a nono ɗum ɗo ɓay a gollali ko ɗuuɗi ɓay ɗuuɗa mi yoɓatama haray joddino nder ton kono walam yakun laataki noon fi tarkihi e accugol noon e gaabol lette taban ka wiɗo ma fi fi'ilihi thawabu no e waɗugol ɗum ɗon mbar jaari ɗo nadbu on e waajibu on no kafi o shiɓɓuɗo ko honno sendiroyɗi kanjiri ɗi ɓay kanjiri ɗi ɗon si a waɗiɗi a heɓay baraji ko sendiɗi kanjiri ɗi ko fagara ɗimma on ɗo walam yakun laataki fi tarkihi accugol ɗon ɗo kañum e gaabol lette to noon wa fi tarkihi istihqaqun bil iqabi waajibi on no e accugol mo jojjudugol lette ɗo noon mo acci haray o jojjida e lette o wi annadbu masdar nadaba yandubu bimana daa o noddi o inviti e hunde walakinahu masdarum bimana almaful o kono masdar ɗo ko bimana almaful bimana mandub joni masdar no ara hara ko bimana alfa'il no ara hara ko bimana almaful ay almandubu wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e ko woni mandubu ko ma kun laɗa ka o maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun mo golli golle ɗe yamirore amin ala e muɗum hareɗen ɗon ko bugite ruttitede ay marduɗum ko faala wiɗi ɗo ko raddu ko masdar kono ko bimana almaful raddum ko bimana mardud fa raddu masdaru bimana ismu lfa'il mardud wa qawluhu ma ay alladhi ay wa nadbu ma oɗo ma ko ismu mawsulin mana alladhi wa nadbu alladhi fi fi'lihi thawabu wa qawluhu fi fi'lihi thawabu yani in fa'alta usibta si a waɗi ɗum a mbarjitete a yoɓete oɗo mandub kala ko woni mandub kala ko waɗowo sharia on wi'i waɗe rerɗini a waɗgol ɗum ɗo ɗo no moƴƴi awa dow ɓen waɗoɓe hunde kaari ɓe heɓay joddi kaariri si a waɗiri tun imtisalan a heɓay joddi wa qawlu walam yakun fi tarkihi iqabu yani wala yuaqabu tarikuhu hada huwa almandub kono ɗo woni ko yiɗa kon falmandubu ida aradna an nu'arrifahu bilhaqiqati naqul sen falama andinde sifagol ko honɗum woni mandub hara ko haqiqa mum on tigi tigi naqul e wiya on tumati almandubu huwa ma umira bihi la ala wajhi alilzami bilfi'li won mandubu ko hunde yamirande kono na yeeso waɗɗingol gollugol hunde nden lakin hada tarif laysa bidaruriyin oy kono ɗo tarif wona o daruri no wawi wonde ɓawa makko ɗumna wal mandubu shar'an joni noon ɗo ko mandubu haqiqatan almandubu shar'an ay hukman huwa ma uthiba fa'iluhu walam yuaqab tarikuhu koko tawata yoɓete waɗɗo ɗum on mbarjitete waɗɗo ɗum on kono mo waɗali ɗum kadi o lettatake ɗum ɗo wontenen ka hukmu misalu dhalik o wi misal mum ko wiyete mandub misal mum rawatibu salawati lhams naafiloji tabtuɗi ɗin e wonduɗi e julɗele ɗen joyi rawatib sinama arratib huwa athabit ko hunde tabtude tawa nde fayda nde iwata ɗum harɗa wata inde ɗon ko ɗum waɗi almami toɗɗaɗo e nokkure ɓe wiya ko al imamu ratib waɗi fewnu ko warɗa e julde o a tawa himo ɗon kanko ratib ko ɗo kadi salaire ji ɗi joddi ko wiyete arrawatib joddiji ɗi salaire ji ɗin ɓay lewru be lewru a hendoto lewru be lewru a hendoto ɗum wiyete ɓenne rawatibul muwazzafin salaire ji fonctionnaire ɓe ɓen joni noon nde wonno ndelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗi sunnaji ɗo bakodirɗi e ɗe julɗele ɗum ko darɗe ɗiɗi aɗo fana darɗe ɗiɗi si fana juulama riwaya abdoullah ibne oumar o
riwayani men Aisha on darde nay si fana on juulama dar didi si futuro juulama dar didi si geeje den juulama dar didi adu subaka on juulede bawo fajir ni feeri riwaya Abdullah ibn Umar on darde sappo e nder ɗi waktuji ɗo joyi riwaya nene men Aisha radiyallahu anha darde sappo e ɗiɗi ɗum ɗo ne laaɗo tabutuno e muɗum kala ka o juuli o waɗay kala ka o juuli o waɗay ma o waɗay aɗa o juulude ka fana ɗum ɗo waɗi ɓayhi mo duumi e muɗum wiya arrawatib assunanu arrawatib ɗiɗo koye mandubu jeeya ويراتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه إن فعلها الإنسان أثيب وإن لم يفعلها فلا شيء عليه سنة وارد الله ببراج سو ذلك هايهون فواكب kono sahaba ɓe filli ɓe inni wo menen meɗen kontayno duumotoɓe accugol ɗin ɗo gara wattadi men kontayno ɓen haray ko e naafigi ɓen ɓe jeeya ɓe men wattanila ɓe tawata hakkitaka e ɗi e sunanu rawatib taway si neɓoy tum feeñe wonde ko naafigijo duumagol accugol ɗi wona ko moƴƴi nawde man so on tigi lettete kono haray no holli wonde limanu makko on no faible moƴƴi noon misalun akhar o wi misal goɗɗo goo raful yadayni inda takbirat ihram townugol juɗɗen ɗiɗi saga habbirago harminirɗum gonka julde toon en warni andi konngol allahu akbar ɗum woni takbirat ihram habbirago harminirgo ɗum ko konngol ngol allahu akbar yon naɓudugol ngol ɗon habbirago e townugol juɗɗen ni ha ka fewno noppi ma ka fewno balaje ɗo waɗa ni townugol juɗɗen ɗo ɗum ɗo koye sunna jeeya ko noon kadi wa inda ruku e saga on tigi fokkiti ka ruku nde mo inne allahu akbar yagol ka ruku o naɓida e townugol juuɗe ɗen wa rafe minhu ko noon kadi yontino ɓantade ka ruku nde min sami allahu liman hamida o naɓida ɗum kadi e townugol juɗɗen wal qiyamu min atashahudi l awwali e tuma on tigi immi ka tawi arano immagol ɗon kadi on allahu akbar ɗo naɓida e townugol juuɗe ɗen ɗiɗo nokkeli nayi townugol juɗɗen ɗiɗo nokkeli nayi townugol juɗɗen koye sunnaji jeeya ko mandubu hada aida mandubun ɗum ɗo kadi fayin koko yiɗa ko sunna in fa'altahu si a waɗi ɗum usibta a heɓay baraji mbar jarne muɗum wa in taraktahu lam ta'tham si a acci ɗum amara bakkatu wa huwa kathirun jiddan oɗo mandubu no ɗuuɗi moƴƴino yani mandubuji ɗin no ɗuuɗi ha ɓuri farillaji ɗin few 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 wa ayyuhuma aktharu almandub awil wajib ana o wi ko hombo e majji ɓuri ɗuuɗude koko yiɗa kon ka koko waɗɗi kon koko yiɗa waɗegol ka koko waɗɗi waɗegol ko honɗum en ɓuri ɗuuɗude almandubu koko yiɗa kon wa hada min fadlillahi azza wa jalla ɗum ɗo koye ɓural allah subhanahu wa taala e moƴƴere makko e yurmede makko ko yurmini en li anna alwajiba ilzam sabuna ko waɗɗi kon ko wiyete ko waɗɗi kon ko farlugol ko be wa gadi yakunu fi mashaqqatun no wawi wonde e nder waɗugol ɗum ɗon hara sattede no e muɗum fali hada ko sabu ɗum ɗo kana qalilan ɗum ɗo woni kañum ɗuuɗa no fanɗi bin nisbati si eɓɓidirama lil mandubi wonande ko yiɗa kon wal mandubu kamalun mandubu on ko timmingol ani tasdadu bihi almartabata tasdadu bihi almartabatu no ɓeydora sabu ɗum ɗon towal neɗɗo on martaba neɗɗo on wa yazdadu bihi thawabu baraji ɗin ɓeydora sabu ɗum ɗon kadi fali hada kana akthara ko sabu ɗum waɗi ɗum ɗo no ɓuri ɗuuɗude si tawi no hara ko ɗi farillaji ɗuuɗuno ɓuri naafiloji ɗin harayno haraji no woodi e muɗum ɓay ɗum no hay ko be waɗa allah subahana taala e ɓural makko yurmede makko o waɗi ko tawata hiɗa suɓina hakkude waɗugol heɓa baraji e accugol ɗon ara mara bakkatu o ɗuɗɗini ɗum ɗon ha mana ɗum noon ko boni son tawi no ɗuuɗi ɓuri crédit on crédit on taban si crédit on ala toon appel ala mana farillaji ɗin ɗon ko be mum o waɗi ɗin ɗon no fanɗi so ndaari piiji farliɗi ɗin en tawa ko non ɓuri fanɗude salawatul khams sawmu ramadan hajj zakka en nafaqatul wajiba yani
kala ka tawat sa ndari atawai no wodi goddi go nafiloji go di ala yani farilla bakaki di few kanji tum fere no wodi nafiloji go hidi bakondiri e farillaji di wono yan sunan rawatib e sadaqaji goddi go bakondirdi e zakka e wan hajju nafilo e wana non kono no way wono way ko bonisi on ko dum don buri durude ko nafiloji dim buri durude edi ko farli ko donc ko yirumende Allah e mojjere makko o hebbinali en farillaji di قال المؤلف رحمه الله والفي دوي وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب ويدو كان والفي دو جمول سكتوت ان شاء الله وليس لا تاكي الا في المباح كدغي كو مباح وغاني مندوب يونو مباح كو دون دو وني كو hombi kon wi fard wajib no don mandub no don haram no don makruh no don da didi yon non fottoy ko wete kon mubah wi walaysa la takfi al mubah e ko dagi bi thawabin baraji filan ka gollugol wa tarkan e ka accugol fi awadi amara baraji fi acci kadi amara baraji sabo acci bal accu kadi wala iqabi lette ala kadi fi awadi lette ala fi acci kanyum yani ko ñuuƴi kanare ñuuƴi moƴƴi ala ko fof ko ñuuƴi moƴƴi ka yintirɗa o no fota o wi almubahu fi llugati ko wiyete mubah ka haala arab almulan koko ɓangina koko andina koko yaltintinna wa minhu qawluhum baha bisirrihi no e muɗum ko ɓe innata o wowli gundo mum on o yaltintinni gundo mum baha bawah الكفر البواح كافر قال يالتونغال فينيونغال بين لا تبوح بسرك وتقول التيالتين تين غندوما زان المباح هو المظهر والمعلن او اباح بسره نسل باح نسل اباح يعني اعلنه ويالتين فينينيدو وفي الاصطلاح اما مباح كاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته في أندنقل حقيقة ممكن تيجي هون والمباح كاصطلاح كبيني ما لا يتعلق به كوكو يويتاكي يمود أمر يمرore ولا نهي ولا هدقل بذاته إجات من تيجي كونون ونا كنيو ونا سبو سيوني سبو إكو حرمي haray hadugol yowikemu si woni sabu ko waddi hara yamirore yowikemu kono kanyum jaati mudum yamirore ala hadugol ala so jetti misal nyamugol e wino kala sili nyamugol sa fala nyama sa anya ciado sa nyami habita dum baraji sa nyama le habita dum baraji kono kadi habita bakatu fi anyami habita bakatu fi anyama bidati kono ara wona sabu si woni on tigi welama tawi hino nyamete so nyamal tungo maye hare ta'allaga bihi amrun hare umira bil akli lakin la bidhati al akli bal li ibqa'i ramaqi do on tigi yamirama nyamugol kono wona kala sili wona fi nyamugol ko fi heddingol wonki makki fi wota o mayo يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته أما على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب كان واللي في دون كان كنو أردير نون تعرف ما كون كويت مباح كوكو تاوتا ألا إوادو قول دون براجي مالت ألا أتشو قول مو براجي مالت في أودي أهبتا براجي دون التي تاكدون في أودا لهبتا براجي التي تاكدون يعني ما خلا من الثواب والعقاب إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك
koko yeewi khala koko yeewi alda fes alda e baraji alda e lette so isi a waɗi ɗum a golli kon ko dagi ɗon a yoɓatake a mara baraji e muɗum kadi lette fawakima fi a waɗi si a tertike baraji ala fi a tertike lette ala kadi fi a tertike sabu li anna mubahu halal sabu koko dagi mubah halal ko goto wa hadha ta'rifu bi'tibari dhati al-mubah ɗum ɗo o ta'rifu ɗo ko taskagol dhati tigi mubah on kañum tigi ɓandu mum ɗum lakin bi'tibari ma yakunu wasilatan lahu qad yakunu wajiban wa manduban wa makruhan wa haraman kono noon e tasakuye ko ɗum wonata jokkorgal ha e mum no wawi wonde ƴangal fi hewtoygol goɗɗum ɗon haray no wawi wonde oɗo mubah no wawi wonde hara ko mandub o mubah no wawi wonde makruh o mubah no wawi wonde haram beitibari si woni ƴangal beitibari ka ɗum ko ƴaɓante kon ƴangal ngal no wawi wonde kañum ko ƴangal kono ko lumbante kon yahane si tawi ko farilla haray waɗugol ƴangal ngal woni farilla sinama waɗo yahude kaari gaɗa to ƴangal ala tawi konko wi'a yo waɗe toon ko farilla haray waɗugol ƴangal woni farilla si konko wi'a yo waɗe toon koko yiɗa haray waɗugol ƴangal ngal woni ko yiɗa si haɗama taw on waɗu hunde kaari gaɗa to dey si tawi ko harmi waɗoygol toon haray waɗugol ƴangal no harmi wona ma kana wasilatan ila alharami fa huwa haram si tawi ko wi'a yo waɗoye toon ko haɗa waɗegol toon kon koko aña haray waɗugol ƴangal ngal koko aña ɓe mana joni o mubah ɗo no wawi won ƴettude e ahkamul hamse fou be itibari wasilatan ila shay'in ma ويفعل مباه في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي نويد أنه مباه كان يهور من تيجي تيجي دون يمرور على دون هادو على دون ولا ثواب ولا عقاب ونا جدي ونا لت لكن قد يكون وسيلة لمأمور كون واي وند جانغال جوكورغال في ودا يقول كو يميرا فيكون مأمورا به أنتماتي ونا هاراي كو يميرا على وجه الندب أو الوجوب imma ko yeeso yiɗegol ma ko yeeso waɗɗagol ɗum ɗon ko bi itibar ko wi ayo waɗe kon wagad yakunu wasilatan liman hiyin anhu no wawi ɗum wona e jokkorgal fi ko haɗa kon fa yakunu man hiyan anhu ala sabil karahata wi tahrim no wirɗe noon nane mithalu dhalik wahid o wi rajulum ba'a silatan ba'da nida'i aljum'ati thani neɗɗo yeeya marchandise ɓaawo noddinandu ɗimmuru ndun ka juma وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة أو يدل كم جمعة ودي ففعله هذا حرام يقول لما كدو نغونغي يقولو نحرم والأصل في البيع الإباحة الأصل كان يقول كون دون داغي من فارا يا من ياتشادو كون دو بايغي غونغون وني جوكورغال في كو حرمي ونغو حرمي wona ngeygu ngu hewre mon harmi ko ɓaytu ngo woni fewndo ka haɗa ngu woni haɗangu kangu kadi ɗimmum ɗum rajulun khataba mra'atan kadi khatabaha muslimun qablahu ko neɗɗo ƴama sonnajo kono hari julɗo ƴamimo ha innama ko tooli makko o ara ɗon o ƴama kalasni ƴamugol sonnajo ko mubah sa faala ƴama sa ñacca ɗum tentirisi ko ɗimmo ma tammo ma nayaɓ kono joni ko wonno kon no dagi ɗo woni no harmi fi hon ɗum woni wasila e ko harmi ko woni wasila e ko harmi wara e harmi o yi fa fi'luhu hada haramu li annahu udwanu ala haqqi lgayre o yi golle makko ɗen ɗo ngol ƴamugol ɗo o sonnaji mo tawta goɗɗo hari tolnama ɗe golle makko ɗo koko harmi sabuna no yowiti e muɗum jaggutugol e hoore haqqe goɗɗo haqqe ɗimo makko on tati on hadrati salatu walaysa inda al insani ma'un
julde nden waktu mum naati neɗɗo on tawi o mara ndiyan ɗon fa wajada ma an yuba'u o yii ndiyan no yeeye fa ma hukmu shira'i hadha al ma'i honɗum woni ñaware sodugol ɗan ndiyan ɗon wajibum koko waɗɗi joni li annahu yatawaqqafu alayhi fi'lu lwajibi sabuna no dari e hoore ɗan ndiyan ɗon gollugol ko waɗɗi ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajibun idhan huwa wajibun li anna alwasaila laha ahkamu lmaqasid wa ma la yatimmu lwajibu illa bihi fa huwa wajibun madama imo wi'a ko yo salligo so juula laɗo maki la yaqbalu llahu salata ahadikum ida ahadatha hatta yatawadda allah jaɓata julde goɗɗo e moɗon si o tayrama ha o salligo nokku goo o wi la yaqbalu llahu salata bi gayri tahur allah jaɓata julde ko alda e laaɓal tayib joni noon eyino ndiyan ɗan heɓike wo soodugol kalasli soodugol goɗɗum koko dagi sa faala sooda sa ñaccaɗo kono ɗo ɓay yowitike e waggol ko waɗɗi idan soodugol ngol woni ko waɗɗi nayi on ishtara rajulun basalan liyakulahu fa hada mubah neɗɗo sooda basalle fi yo ñaamu basalle ɗe no dagi ka sedi saku basalan si ari joni wano 130 000 li anna akala albasari mubahum sabu ñaamugol basalle no dagi wa hadha huwa sahih o wi ko ɗum ɗo woni ko selli kon lakin ba'd ulama yaqul kono yoga e karama ko ɓen no wi'a aklul basari makruhun ñaamugol basalle kecce ɗen no aña fa ida qulna si en wi'i noon aklul basari makruhun ñaamugol basalle kecce ɗen no aña sara wonten shira'uhu soodugol basalle ɗen makruhan ko aña ɗum si tawi ñaamugol ngol no aña haray soodugol ngol no aña wano noon jaɓugol si okkama haray hino aña si en wi'i no aña jowi on ishtara rajulun silahan liyaqtula bihi nafsan muharramatan fa hada haram neɗɗo sooda ala sooda finkari aslan soodugol finkari no dagi kono si on tigi soodiri finkari nden fi waroygol siɗɗo muɗum julɗo no wonki e hoore tooñe haray ngol soodugol ɗon no harmi ɓay ko soodana kon fi mum no harmi ay ɓay ko wasila fi ko harmi kañum tigi woni joni ko harmi فصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب لا فعلا ولا تركا اذا وانتي جوني كوكو دغي كانيو e hoore mudum jaati mudum baraji ala e mudum fi wadama ma fi accama lette ala e mudum fi wadama ma fi accama lakin idha kana wasilatan lima'murin bihi konno si woni jokkorgal ko yamira woni jangal fi wadugol ko yamira fa huwa ma'muru bi hara yamirama wa idha kana wasilatan limanhiyin anhu fa huwa manhiyun anhu sitayi woni jokkorgal kadi fi ko hada hara kanyum e hoore mudum hadama torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en dina kam faamu selludo arsiken kadi gollitirgol o jabana en kadi ko wonde e wadde kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyhi al-amin Darne